Ahee, namukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst Channel. Ya namuntlha ta karhala hi loko Ben Mayengani a ti onhela career. Even then tlhelo la na hi Xongi Rhangani as she bounces back. As you can hear ka background ya mina ni tlanga misa n'we ri DJ Henzo. A ni nga ti landzeli tinghoma ta so ta category ta back company but I mean so talented. He's very talented. I've been streaming him now for a month for Spotify. I have to say, tinghoma ta yena they're very strong. And the free promotion from me is very good. Yeah, so as you can also remember, video ni ngai posta kwa ka YouTube channel ya Ben Mayengani lo a performa ka bungeni nisho kumibone now. Yeah, it was one of his worst performance. I can say maybe second worst performance ngai vona from him. Like angana chum and leswi nga vanga ku swi ze swi humelela etimhaka to angana macini. Hi swona leswi nga ndla ku yi bora performance leyi tlhela ndzi swona le saselamani. Na kwa ku humelela the same thing and leya ku ri siku la ka lo yima ndhawu yin'we it was worse swi endlela ku maybe yo vabya president ka that performance like a yime ndhawu yin'we straight tani kha mi vekela ti-link ka top comment mi kota ku vona ku ni vulavula yini mavona nyana so hi ta kombela ku Ben Mayengani the president a leswi swa ha ri ku ndleni seni swi loko onhakeni swinene another thing i timhaka ta yena ta fill up Ben Mayengani the president a ya ha na Facebook hi swin'wana swa ti-problem mi swi le ku ni hlamariseni ku if liya khale yi hekwini account wa yi nga create-anga yin'wana page a ri ta kula fast Ben Mayengani na phawungu a ri ta kula fast but wo hlamala na swi loko ku ndleni nchumu hi swona and ku na high chance yo you never know phela ku va dume na swo loko swi a swi bedi hi ku ni ri ka file ya le peta kambe swi vona ku yi bedi so swi ngo tlhe swi onhaka in this case ku Ben Mayengani a nga ha na influence ka Facebook and is not promoting his own event like promote ma hey reds so I vuyi ka Facebook Ben Mayengani the president and then tlhelo ra na timhaka ta album ta yona ha ma swona swi na this ta release early hi August and mi ta tlhela mi kuma ku yi nga beef loko Ben Mayengani o ka nga beef ni vula no tshama la hi loko se a win this year loko Ben Mayengani o ka nga beef ka that album yi tako hi loko se a win a nge he twa loko Ben mi ku Mr Post ya ku pfaleni December sweswo a hi swi hundza na last year mi swi vonini ti pfarini hi xitori xa le ximatsini so na sweswo diya ku pfaleni loko Ben Mayengani o ka nga beef so yani fika beef ka August ta beef ka album leyi nga ta feature hi Sigiza Boys or Revolution we don't know but if sweswo ka swi nga endleki hi loko se a win Ben Mayengani so ni ta tlhela ni vulavula hi Xongi Rhangani so ha ku vona Xongi Rhangani yi vuya swi na masiku like 4 days ago ku ri vungani namuntlha let's say or Saturday or Sunday last week ni vona a vuya fika posta that post on top of that fika hi vona fika posta a tsala leswi a ku I will come back to you and reintroduce myself to all my fans. I will definitely do that because I love you. The new album is also coming, season 5 album yi herile. Have a blessed Sunday. So album se herile and ku yi endle hi mani because ni zame ni ku vutisa ka ti-comments a nga hlamulangi so we don't know ku yi produce ka mani so hopefully she will bounce back hi ta vona swona so album yi ta yi kha yi ta so if mi nga subscribe ni ta kombela mi tlika subscribe.